najavit ćemo i posljednje predavanje danas, da ne kažem nešto krivo. Dakle, gospodin Ilija Brajković, stručnjak za digitalnu komunikaciju i marketing, pripremio nam je jedno zanimljivo predavanje vezano za temu i novosti za brendiranje i digitalnu komunikaciju, pa vas molim da ga pozdravite jednim pljeskom. Dobar dan svima. Evo, video najava koja o meni kaže zapravo tko sam i što sam, a ono što ću vam ja danas pričati je zapravo su novi trendovi u digitalnoj komunikaciji. Imam samo 15 minuta, mogu mi pričati cijeli dan. Vidjeli ste ovdje neke snimke, držim tu seminare po cijeli dan, tako da ću probati biti što kratak i jasan. Zanimljivo, magistar inženjer računarstva. Znači o komunikaciji ću vam pričati još jedan inženjer, evo Macan je inženjer, puno danas inženjera, ali eto, mi smo nekako se naučili prilagoditi u novonastaloj situaciji, pa evo mogu vam pričati malo i o tome. Od 2009. se zapravo bavimo 10 godina i od 2011. sam partner u digitalnoj agenciji Kontra, prije smo se zvali Akcija i mi smo ono što se full service digitalna agencija, znači pokrivamo sve elemente i sve aspekte digitalnog marketinga i komunikacije. Ono što ja danas želim pričati je zapravo koliko se mijenja, pozornost, odnosno attention korisnika i kako to mi kao poslovni ljudi, kao vi kao poslovne žene, možete iskoristiti kako bi sebe promovirali, kako bi promovirali firmu koju radite i sve ostalo. Pogotovo je to jako primjenjivo kod mladih, znači kod nekih milenijalaca ili generacije Z, ako mi je to recimo ciljana publika, je jako primjenjiva ta priča koju ću ja danas pričati, jer kao što ćete vidjeti iz brojeva i grafova koji će vam izvući, znači njihov attention, ispričam se što govorim na engleski, to mi je najbolje kako riječ, se mijenja prema digitalnim kanalima. Trendovi vam kažu ovo, prema službenim podacima Hrvatske udruge reklamnih agencija, kako se ulaganje u različite tipove oglašavanja mijenjaju od neke 2008. znači pretkrizne godine do 2017. Sad će uskoro, nadam se, izaći podaci i za prošlu godinu. I kao što možete vidjeti, većina rasta se zapravo događa na digitalu, svi ostali mediji padaju, ponajviše zapravo gubi tisak. Zato što jednostavno naš attention više nije toliko, ajmo pročitati šta je novo u novinama, nego gledamo to na mobitelu i čitamo praktički u real time. Znači grafički prikazana cijela ta priča. Internet je još ovdje puno veći jer u ovome istraživanju zapravo mnoge agencije nisu uključene, mnogi klijenti, vi koji tu možda oglašavate, nisu uključeni. Tako da internet je zapravo puno veći od ovoga broja. Nemamo ovaj podatak za Hrvatsku, ali barem podatak iz SAD-a koji kažu koliko provodimo vremena na koje mediju toku dana kroz godine. I kao što možete vidjeti, svi mediji lagano gube i radio, printa i ostali, digital jedini raste. I kad vidite vas danas, ja malo sam vas gledao dok ste slušali tuđa predavanja, jedno 30% vas je bilo na mobitelima. To je također? Da, ali smo slikali, znam. Mi žene možemo više poslova. Tako i meni žena kaže, samo sam ja slikala, sve u redu. Tako da, znači, jednostavno naša attention se mijenja. Ja imam ovih 15 minuta, ako ja nisam super zabavan ovdje vama, vaša attention ide prema mobitelu da vidite šta je na indeksu, vidite šta je na Facebooku, da vidite šta je na Instagramu, šta indeks piše, šta se dogodilo na izborima i sve ostalo. Znači sve više i više vremena provodimo na uređajima koji se zovu mobilni telefoni. Zašto? Zato što su ti mobilni telefoni postali jako. Ali ono su prosjeci. Prosjeci vam ne govore cijelu priču. Kad razdvojimo sve te prosjeke po dobnim skupinama, vidimo da starija populacija, 75+, ok, oni da gledaju TV i sve, ali pogledajte kako idemo sve niže i niže prema mlađim skupinama. Vi primjećujete da uopće nema, ako vi ne vidite, da nema uopće čitanja novina. Pojam čitanja dnevnih novina ne postoji. Radio sam jednom intervju, onako, random, sa 4 cure iz srednje škole Dugo Selo i pitao sam i cure koje novine čitate. Ima snimka, doslovno se ono zvale, šta su novine. Jer njima pojam čitanja printanih novina jutarnjeg, večernjeg ne postoji. Njima je posve normalno to sve saznavati na mobilnim uređajima. Znači, sve te mlađe generacije, sad je pitanje koja je vaša ciljena publika u vašem biznisu. Ako su stariji, definitivno u Hrvatskoj još ima smisla koristiti klasične metode oglašavanja. Kod mlađih, ako želite s mlađima komunicirati, njima pojam idemo oglašavati u tisku nema smisla, njima jedino pojam daj mi Facebook, daj mi Instagram i sve ostalo.
I tisak kao tisak najviše gubi. To vam govore podaci od prodanim dnevnim novinama u Hrvatskoj kroz godine. I sve ti podaci znači govore kako, ne znam, od 2013. gdje smo imali 100 miliona prodanih primjeraka na godišnjoj razini je palo na 66. I sad ja inženjer kao inženjer sam koristio jednu funkciju PowerPointu koju kaže daj mi predvidi budućnost. I odabrao sam, rekao sam, za 10 godina daj mi ako ovim tempom nastave novine padati gdje će doći. Šta mislite gdje će doći? Nestaće, novine će nestati. Odošli u minus. Ne, odošli u minus. Dobro, ne mogu otići u minus. Ali doslovno od ovim tempom, znači prestanemo, to je smanjujemo čitanje naših dnevnih novina, naše dnevne novine bi otišle u minus. Dobro, ajde, neće ići tako, iće nekakav prirodniji pad, ali definitivno možemo reći da će novine čitati samo starija populacija, da mlađi milenijalci i generacija Z, da jednostavno oni više jutarnji neće čitati. Šalove kažem, kad vidite nekoga mlađega da u kafiću čita novine, to je vjerojatno zato što mu je crkla baterija na mobitelu. Prvi. TV je najjači medij i TV se definitivno isplati i može se koristiti, pogotovo za neke stvari i ako imate velike budžete, ako imate milijone na godišnjoj razini, 100.000 kuna za ulaganje, ulažanje. Međutim, i TV ima ono što govori, znači pad gledanosti, pogotovo linearni TV. Ono što TV ubija zove se second screen problem. Što svi radimo kada počnu reklame na TV-u? Mijenjamo screen. Second screen, znači samo spuštamo pogled na mobitele. Nisu svi, neki i dalje to gledaju, ali jednostavno znači vidim kako to ljudi konzumiraju i naravno da dio njih gleda, da je pogotovo stara populacija koja nema Facebook i njih to ne zanima, ali mlađi kada počnu TV reklame, njihova attention je doslovno gledaju, oni su na Facebooku pa samo malo ovako pogledaju film ili seriju koja ih zanima. Evo ta slika to savršeno prikazuje. Pogotovo ono što jako raste kod TV-a su vam, moramo priznati, torrenti, ilegalni sadržaj, Netflix, znači sadržaj na zahtjev, gdje vi dođete, upalite seriju, imate sat vremena cijele epizode bez ikakvih reklama, bez ičega. I onda mladi to brutalno koriste. Također i radio, slušajmo u autu, slušamo na poslu, ali sve više i više servisa sa besplatnom muzikom ili praktički besplatnom muzikom koji nam omogućavaju da cijeli dan slušamo glazbu da bi uživali, da li je to u autu, da li je to na poslu. Pojam, idem slušati radio da bi saznao kako će vrijeme biti sutra. Je čudno, meni stara majka uvijek slušala radio kako će biti vrijeme, čekala je navečer 8:02 vremensku prognozu da vidi kako će sutra vrijeme, hoće li ići na njivu ili neće. A danas koliko vam treba da saznate vrijeme? Sekunda, 2, 3. Dok izvadite mobitel, upalite vremensku prognozu, imate vremensku prognozu koja vas zanima. On demand. Znači i mi smo, pogledajte i vas, znači niste milenijalci, niste generacija Z starija od 2000. godine, a klimate glavom i to potvrđujete. Sad, zašto je internet marketing postao bitan? Meni je dovoljna jedna slika, samo jedna slika, da vam pokažem taj trend. Znate o čemu je ovdje riječ? Koncert. Koncert, nije koncert. Ne. Inauguracija Pape. Da. Papa Benedikt XVI, Papa Franjo. Pogledajte ovdje jedan preklopni, bit će Panasonic ili šta je ovo tu. A pogledajte ovo tu. Pogledajte sebe koliko vas već vadi mobitela i slika, evo. Ko koncert Rolling Stonesa da se. Znači mi smo se promijenili. Uređaji u našim džepovima su promijenili način kako mi radimo. Oni su nam ne samo telefon pa da zovemo nekoga, nego mail, SMS, mape, ured, dopisivanje, komunikacija i sve ostalo. Znači mi smo se jako brzo promijenili zato što se tehnologija oko nas jako puno promijenila. I milenijalci provjeravaju svoj mobitel svako 10 minuta. Ja mislim, nije. Imate na novim iOS uređajima, ako imate od iPhone-a, ako imate novi iPhone, znači njihovu aplikaciju koja vam mjeri koliko ste vremena provodili na mobitelima, oni vam mjere se po aplikacijama. Kad sam ja skužio da dnevno prosječno 70 puta otvaram mobitel, malo je Znači skužio da prosječno 70 puta delo, neke dane naravno više, neke dane manje. Evo tu recimo za zadnji tjedan, najviše treba, bilo subota, sam najviše zapravo provodio vremena na samom mobitelu. Ovo je statistika od jučer kad sam već radio prezentaciju. Znači doslovno sami možete vidjeti koliko vremena provodite na tih kanalima. Društvene mreže razvaljuju, znači broj korisnika se značajno povećava. U Hrvatskoj Facebook ima 1.900.000 aktivnih korisnika,
to vam je, pa možemo gotovo reći pola populacije. Instagram je 1.100.000. Facebook, znači Hrvatskoj imate 3 miliona korisnika interneta, što znači od 3 osobe u Hrvatskoj koji koriste internet, 2 vam imaju aktivan Facebook account. E sad, zašto taj Facebook služi i zašto je ono što ja želim danas pričati i u panelu i svemu tome? Što svi mi putem Facebooka, putem Instagrama, putem LinkedIna, pogotovo kao poslovna društvena mreža, možemo pričati svoju priču, možemo govoriti o onome što mi radimo i to ljudi prate. Ja ono što sam počeo u zadnje vrijeme, kao što ćete vidjeti, počeo sam snimati svoja predavanja i sve. I ljudi to gledaju. Znači vas ovdje je 100 i vas 100 će čuti ovo predavanje. A zašto bi se mi zadržali ne samo ovih 100? Predavanje je snimljeno, ide na moj YouTube. Tu će ga poslušati 100, ne. Ide također i na LinkedIn. Tu će ga poslušati 1000 ljudi. I jednostavno besplatno smo na te društvene mreže možemo iskoristiti da dođemo do sebe. Vrhunski primjer u Hrvatskoj vam je Nenad Bakić, koji jednostavno koristi svoje društvene mreže da ispriča priču o Varteksu i tome što Varteks radi. Međutim, moramo biti i oprezni što tamo stavljamo. Znači, bez obzira što su to naše privatne društvene mreže, zaboravite na privatnost online. Vi ste članica uprave neke firme, vi ste odvjetnica u tom odvjetničkom društvu, vi ste to i to u toj firmi. Sve što vi napišete online, pišete također u ime firme. I ne možete reći, sad ja mogu pisati šta god hoću, to je moj poslovni profil. Ne možete. Koliko god vaše mišljenje bilo, nekada morate prešutiti. Koliko bi ja često komentirao politiku, komentirao ono, radije zašutim, jer znam da sutra mi to može biti kontraproduktivno svemu tome. Jedan primjer iz regije, gdje je vlasnik pekara Manja, ne znam ako neko tu iz BH, pisao pozitivno. Lik je pisao jako puno o Karadžiću Mlađu pozitivno i naravno što se dogodilo. Bez obzira što su to njegovi privatni profili, on je vlasnik nečega. I građani su reagirali jako negativno na cijelu tu priču. I bojkotirali djelomično njegove pekare i sve ostalo. Znači ne možemo više pisati što želimo, jer sve je to javno i sve što mi kažemo online je javno. LinkedIn je super. Definitivno što se na LinkedInu može uraditi, se ne može nigdje uraditi. I vi na LinkedInu možete dobiti, naravno, svoje profile, sve statistike svog profila, ali možete filtrirati ljude po određenim stvarima. Možete u LinkedInu pisati owner iz Hrvatske i on vam prikaže, piše 15.527 rezultata, ljudi koji su na svoj LinkedIn profil stavili da su owner nečega. Možete još ljepšu stvar uraditi, upisati neku firmu. Ja sam to upisao Valamar. I kaže 967 ljudi koji su zaposleni u Valamaru je na LinkedInu. I onda imam tu direktor marketing Valamar Riviere, my sales specialist Valamar Riviere i to message. Ok, ja to ne koristim da bi slao poruke, da bi spamao ljude, ali pogledajte, otvoreni katalog na vašem dlanu. Ljudi, industrija koje vas zanimaju. I svima njima možete pristupiti i svima njima možete ispričati neku priču. To su novi trendovi digitalne komunikacije. Prije digitala, ajmo reći i ovih komunikacije, sav nekakav odnos firme prema vani je bio preko PR menadžera ili PR agencija i preko Macana. Što Macan kaže da smije ići, tako ide. Što Macan ne kaže, ne ide. A danas vi bez Macana možete sami ispričati kvalitetnu priču. Tako Macane? Nije, ovo je okej. Reći ću nam zašto trebate imati PR, sa nama treba imati PR. Najme matera pa što košta puno. Evo, najme matera, ali otprilike onako ko pekara Manja. Znači morate paziti na te stvari, ali s druge strane, ti alati vam definitivno omogućavaju da neposredno dođete do ljudi koji vas ne zanimaju, da neposredno ispričate svoju priču, a trošak ovih svih kanala je za osobne ljude besplatan. Pogledajte, to je jedan primjer, ja dosta kako snimam video i to, snimali smo neki video od koji se izrezao od minutu i 18, kako smo došli do temeljnog kapitala. 9.997, još malo fali do 10.000 pregleda. Znači ja ovdje pričam pred 100 ljudi. Zamislite da bar minutu pričate pred 10.000 ljudi. Ali nije to samo 10, ovdje 10, ovdje 500, ovdje ovoliko. I svaki taj video koji stavim imam od 300 do 3.000 pregleda. Ako je neki se srednji preko 10.000. 10.000 ljudi ispred vas koji vas gledaju barem kroz ovu priču, evo nešto ispričali i nešto rekli. I zato ja sve snimam, ok, neko nije za snimanje, neko će napisati tekst. I to je, neko će ovo, neko će ono. Ali definitivno to ljudi gledaju, ljudima je to zanimljivo i ljudima je to super konzumirati. A meni je na LinkedInu poslovna publika koja mene stvarno zanima. Savjet za kraj, počnete komunicirati digitalno, dodajte me na LinkedInu. Ilija Brajković, znači, čisto ako vas zanima malo dodatne literature i informacije, imate kontra.agency/ebooks, besplatno e-bookovi u PDF formatu.
o digitalnom marketingu, kako koristiti content marketing, kako digitalni marketing, Facebook, Google, influencere, znači contra.agency/ebooks, odaberete, ima ih trenutno 7, 8 u pripremi, odaberete kojeg želite, preuzmete i sve vam je besplatno. Eto ljudi, to je to od mene.